Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah. Ayuhan nas ittaqullah. Ayuhan nas ittaqullah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narampai Allah ta'ala ridalanna akuran malabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu esininna taumatappai idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Nareko yang obiran ni sampajak jumae ri asona juma fas'au ila zikrillah pada lauki mak dampe rampe risesena Allah ta'ala wazarul bai'ah dan niat abelaini jama-jamal linota salaini baluk-baluk tak salaini karesota salaini sininna jama-jamal linoi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yenaro gau-gau kaminan makasin nariko angka mis sini tomato malabiku nania selasura malabiku ke hadir as-sajumai siddiwi asso kaminan malabbi angkena pancaji Allah ta'ala onro alat biranna yero riasange as-sajuma diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan nawirengi Allah ta'ala di surah rilalanna akurangi yang disebut dengan surah Al-Jum. Onro labina yero riasange as-sajuma alena panglutta Nabi Musa alaihi salam marelawil lori Allah ta'ala efwa alenga yero as-sajumai nekiade neriwereri Allah ta'ala alek malapina panglutta Nabi Isa alaihi salam marelawi Allah ta'ala efwa alenga yero as-sajumai nekiade netarima parelonna rif Allah ta'ala maka marelawi panglutta Nabi Isa alaihi salam efwa narekode talenga yero as-sajumai berikanlah saya kesempatan untuk melaksanakan riasange salat Jumat mati ri umatna panglutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah skenario na Allah ta'ala
tempona tua pangulutta Nabi Isa alaihissalam riakani lauri langit dan ditempatkan di langit yang kedua. Akkoniro tempona maelot kajajian riasange as-sorimun rina pengala ta'ala melo ni kajajian riasange hari kiamat nasaba itarimai permintaan na panglutta Nabi Isa pada akhir zaman tempona mubak ni tanra-tanran na riasange as-sorimun ri maka ibukba ni Imam Mahdi sibawa ipaturutoni panglutta Nabi Isa alaihi salam angka riwayat rampai maka dari watwiro alena panglutta Nabi Isa mencaji imam salat Jumat maka cei Imam Mahdi angka to riwayat langi rampai maka da imangi Imam Mahdi maka cei panglutta Nabi Isa alaihi salam. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Siti pangaja masri seseta ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dayero riasange as-sujuma nania sampaja jumai malak de matandre alak birang nawireki pengalar anak tetapi mapalat de ikajajian risesena ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene pakalabbi yero riasange as-sujuma dene pakalabbi yero riasange sampaja juma padahal narampe nangi ngala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sininna wa matabba'e idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah nareko yang ngopiran ni yero riasange sampaja juma pasau ila zikrillah pada launi marengarang masikiri lauri sisiara jannah pengalaan agar riasa sikiri hadirin yang dimuliakan Allah nafak batwangi to fanritata maka yero riasange sikiri nomor sidi yasange sikiri yanaritu angka kipamegewi sampaja sunnah maka narek ketalau maka juma masake namo fi wattue mele ele kilaturi lalanna masih kita mas sampaja sunnah ki mega sampaja sunnah rilalanna agamata wadiki mappakas mas sampaja mappaka raja masiki wadiki mas sampaja taubat angka mau pawatu wadiki mas sampaja sunnah biasa nania dua telu sampaja sunnah angkeri papole yenaru akatana yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakkelora ki makkele ele lauri masigie narekko asona juma bahkan marisangan ni masari seseta meleki maega pahalana rimunri runriwi mae mama kura-kura ni cede sampai kepada tempona terlambat ladek angka tingkatan nataru agamata pahalana narik kelok riasange makka juma. Yang kedua nafabat wangi tofan ritata makka dayasange sikiri ya naritu ipamegewi bacai akorange buraki ronange masam paja sunnah. Ketika kita datang masuk di masjid wadisi ditambahi sikiri ya naritu ipamegewi bacai akoran melebihi poleri ada-adanna pengala ta'ala rilalanna akorangi nakkelorang iri baca maka rimunri furata ronange masam paja sunnah riala niero akorangi nari baca-baca tega malamma maseri seseta tega magampan maseri seseta ribaca nih nasabah itu adalah bagian dari sikir angkena kelora topan ritata dipegau tempota makka jumat pura kironange mengaji maka de topan ritata ya sange sikiri ya naritu ipamegewi rampe-rampe asanna pengala ta'ala irampe-rampe asanna pengala ta'ala yero asanna pengala ta'ala asmaul husna angka sisapu teluratu asanna pengala ta'ala rirampe rilalanna kitab sabur
Telluratu asanna pengala ta'ala rirampe rilalanna kitab Taurat. Telluratu to asanna pengala ta'ala rirampe rilalanna kitab Injil. Asera pulona asera. Asanna pengala ta'ala rirampe rilalanna akorange. Naniasit di asanna pengala ta'ala rirampe rilalanna suhubna. Panglutta Nabi Ibrahim alaihi salam. Ganna isi sabbu asanna pengala ta'ala. Boleh rilalanna iyewe si sabwe asanna pengala ta'ala. Wading riala salah sewana sebagai sikir. Ipakulit-kuling ibaca tempotat kudaro. Ipakulit-kulit baca tempotat ritaja tama watunna sampai jumai. Pada-padanna ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar dan lain sebagainya. Ipiteni koro. Tega malamma masa risese tari papole. Tega malamma masa risese tari baca. Maka ia narunakatai topan ritata yang dimaksud adalah zikir. Yang keempat, nakatanya topan ritata ya sange sikiri ya naritu tempona menre yero pakkatok baik. Tempona ribaca yero rikatok baik. Tempona ya palatukeng riasannya khutbah. Matumanik marengkalinga. Ricolingi aga isat na yero khutbah. Nasaba onro pantin na yero riasannya khutbah hadirin yang dimuliakan Allah. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal Jumat, nareko ripodangi sahabata, nareko ipodangi sidapeta, tempona romenre pakatoba, ipodangi amsit ammakoko, ipodangi tagwe makada ammakoko, wal imamu yahtubu, riwatunna royero imange nabaca riasange katopa, pakada lagau, karena sesungguhnya toma pakwero sia-sia Jumat. Aga batuanna hadirin yang dimuliakan Allah. Makadai mabatuangi makadana upanna ada sia-sia ribaca. Upanna ada sia-sia rirampe. Gau sia-sia ripegau. Tempona rieng kalinga riasange khutbah. Maka wadingi nasabari na kurang kualitasna akka Jumarata hadirin yang dimuliakan Allah. Yenaro akatana ya sange sikiri tempona ripapole ya sange sampai juma jelaslah di sini maka da yero narek koto maka juma ya sange Jumat si kumpulu kiri lalan nasi dionrong dai napa ilisaki nasaba angkai nangi rirampe mangaji ki masampaja sunnah ki masikiri ki nasaba irampena asang-asang na pengala ta'ala dan niamat kumanik ki maringkalinga risaliwan na rekero de natama makada angkai sa isa sikiri angka monro isaliwa mat bicarita padahal watunna nari ramper ya sange hutbah de natama ria sange sikiri natajangi tamana natajangi ribuajana barakallah na napatama de natama paparintana agamata sebagai sikiri sikir adalah matkumani. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, berakan dari yasangnya sejuma tempona tudang ngiro pakkato peri pallawangenna dua khutbah. Antara khutbah yang pertama si bawah khutbah yang kedua. Angka doa makanja ribaca rilalan narik pero. Age yero doana sini toma-toma lebih kon ke hadir. Makanja iribaca tempona tudar di pallawangenna dua khutbah ya naritu Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah aga manfaatnya ya sini toma-toma lebih kusila surah melebih kon ke hadir maka dani gini kita baca ye pare lodoangi tempona tudang pakkato peri pallawangenna dua khutbah maka materi asori mondrinna pengala ta'ala yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natandrai makadai ummakku iye mabela mopi si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi yero Nabi natandrai makada ummakku iye
mabela mufi na tanreni ummaku ye bahkan angka sa isanna tofan ritata pa betuang maka da akko mufi lino na rekoribaca ye parelo doangi na tanrei memen ni nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da ummaku yero maka kita akan mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tania bawa kulino neki lebih pahamat diri asori monrina Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Agapi kelebihan poleri lalanna sampai jumai al jum'atu hajjul fuqara naya sampai jumai haji nai pakere betuanna ada hadirin yang dimuliakan Allah. Risesena yero edepan le safi betullah ada pahala besar yang diberikan Allah al jum'atu hajjul fuqara. Sini toma-toma lebih ke hadir sebagai kesimpulan akka celor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da angka kipa kalabbi as-sujumai nasaba as-sotamito idi yero makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak nari carobeang nasaba siddiwi baraka nawereki pun Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati was sikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul